pa kje je ta ženska? Eva, sem že šel, ni ga več, Eva! Tudi jaz sem se ga ustrašil. Kar na lepem je stopil pred nama. Angel, kerub je rekel, da je. Kosmat, s perjem, strašen, hud. Eva! Je rekel, da morava iti. Iti kam? Stran. Kam stran? Iz raja. A ja, sploh nisem vedel, da sva v raju. Eva! Eva! In zakaj morava iti? Ker sta jedla? Seveda sva jedla. A ne crkneva od lakote. A ne to. Jedla sta od drevesa, od katerega je Bog prepovedal jesti. Ja, to. No to pa jaz nisem. Mislim, jedel sem, ampak odtrgala je pa ona. Ona, Eva. Eva, pa kje si? Še več, da se moral povedati po resnici, lagati ni lepo. In zdaj je užaljena. Je rekla, da sem špec kahla. Kako to že je? Ne, ampak je res. Ona je odtrgala tisto... Ne, pa ni bilo jabolko, je bilo bolj... kaj pa jaz ne. No, je rekla, da je kača, rekla, da je okej, da ne bo nič. Zdaj pa mava. Pa še napenja me. Vsakič, ko jem sveže sadje, mi potem dajo vetrovi. Eva! Eva! Ampak kar je najbolj hecno. Potem, ko smo pojedli tisto ne jabolko, sem jaz opazil, da ona sploh ni imela. Mislim, prej sploh nisem videl. Pol pa, ona je bila, mislim, brez, ona je naga. Jaz pa tudi. Eva, sej celulit ni tako zelo grd. No.